Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрөрмандар, урматтуу Жарнама Кейж каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 13 март 2021 жыл. Анда эмесе, бүгүнкү чыгышта биз жалаң Honda CR-V унааларын тартып көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе, экранга жакыныраак келип отуруп туруңуздар. Биз Honda CR-V'лардан биринен баштап эң жаңы чыккан поколенияларына чейин тартып беребиз. Анда эмесе, мына ушул Honda CR-V 1 унаасынан баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Honda CR-V 1 унаасы, дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. Абалы орто абалда экен, жакшы минилиптир, жакшы десек болот. Ошото муз тоңуп калыптыр уже машиналардын үстүнөрүнө. Суук болуп атат погода. Баасы $5600 экен. Чото жакшы көрүнбөй атат. 2002 жылкы экен. Автомат 4W 4 баллон тең тартат экен. Объем 2. Расход 8-10 экен. 2002 жылкы. Сол руль. Машинанын абалы жакшы. Honda CR-V унаасы, дөңгөлөктөр кышкы. Кара түстө, дискалар титан. 2008 жылкы, объем 2.4, баасы $9900. Телефон номер 0700 15 47 80. Ички салондору велюр, коробка автомат. Biz YouTube'ga тартып атабыз. YouTube'га, интернетке тартып атабыз. Жарнама Кейж деген каналда. Жарнама Кейж деген каналда интернетке чыгарабыз да. Машиналарды тартып. Сен оштон боласың? Ооба, оштон болобуз, Ноғаттан. Жазын айттык. Кара түстөгү Honda CR-V унаасы, дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. Жылы 2008 жылкы, автомат, объем 2.4, 4W 4 баллон тең тартат экен. Баасы $10300. Телефон номери 0555 17 09 40. Сол руль. Коробка автомат. Серебряный түстөгү Honda CR-V 1 унаасы. Машинанын абалы орто. Өтө жакшы машина. Дөңгөлөктөрү кышкы. 4W 2001 жылкы, объем 2, баасы $5600. Телефон номери 0777 79 73 34. Ушул номерде чалып айнак сатып болот. Салондору велюр, коробка механик, сол руль. Honda CR-V унаасы, кара түстө. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. Коробка автомат. Пробег 135 000 км жүргөн. 2008 жылкы. Объем 2.4, 4W. Баасы $10800. Телефон номери 0705 0705 07 97 84. Сол руль. Ак түстөгү Honda CR-V унаасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Пробег 116 000 км жүргөн. Az жүрүптөр 2008 жылкы, объем 2.4, баасы $10300. Коробка автомат. Телефон номери 0705 07 97 84. Чото өтө суук болуп атат. Ички салондору велюр.
көк түстегі Honda CR унасы. Пробег оригинал 2002 жылғы, объем 2, басы $6600. Телефон номері 0501 0507 74 88 88. Сол руль. Урматтуу туугандар, чалганда саат 10-дон кийин чалсын деп баягы бирөө айтып койчу каналыңа дедиле. Түнкү саат 2-де 3-дө чалып атышат деп. Кече жакына бир машинаны кичине арзаныраак адашып айтып коюппуз. Телефон теширди братан. Жарнама KG-ден дейт. Ошон үчүн саат 10-дон кийин чалбай эле койсоңуздар жакшы болот, анча-мынча адамдар жалп кылып атат. Honda CR 2 унасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Басы $7500. Телефон номери 0509 25 95 84. Жылы 2003 жылғы. Коробка механик. Пробег 195 000 километр жүргөн. Бұл да Honda CR 2 унасы, серебристый түсті. Дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. жылғы, пробег 184 000 километр жүрген. Коробка механика, объем 2, басы $6900. Телефон номері 0703 22 83 83. Ассаламу алейкум айке. Машинаның бағасы қанша болады болды ошо? 6900 сөйлесеміз да. 6900 сөйлесіп болады. А мен варианттар болады? Жоқ. Только наличие. Ішкі салондар, велюр, кожа екен. Кожаның салоны екен. Honda CR унасы. Honda CR 2. Түсі телефоныңыз түсінде екен. Пробег 330 000 километр жүрген. 2002 жылғы, объем 2. Басы $6300. Телефон номері 0700 46 16 66 0553 46 16 66. Сол руль, коробка механик. Bizde Honda CR татабыз. Қара түстегі Honda CR 2 унасы бар екен, абал абдан жақсы екен. Состояние, идеальное состояние. Дөңгөлөктөр кышкы, жакшы минуттар. Пробег 172 000 километр жүргөн. Az жүргөн 2004 жылғы, объем 2.4, басы $8300. Телефон номері 0703 93 95 93. Пробег Салам алейкум айке. Машинаның бағасы қанша болды ошо? 8000 болады да, $8000. Алмашу варианттар болады? Обмен варианты жоқ, только наличие. Салон кожаный салон екен. Теги жақта да Honda CR-лар бар. Бұлар да тартып қойды. Жылы 2000 жылғы, басы алуға қалды. Телефон номері 0700 8 07 23 75. Honda CR 2 унасы, серебристый түсті.
2002 жылғы Provec оригинал автомат коробка. Объем 2, басы $6,900. Телефон номері 0700 78 17 38. Оң руль. Қара түстегі Honda CR-V унасы, дөңгелектер қышқы, дискалар титан. Жылы 2009 жылғы, объем 2, коробка механика, басы договорный екен. Телефон номер 0555 64 24 10. Ескі салондар велюр таза, коробка механика. Бресеттегі Honda CR-V унасы, дөңгелектер қышқы, дискалар титан. 2005 жылғы, объем 2.4, басы $8,800. Коробка автомат. Телефон номер 0700 00 29 22. Сол руль. Баллондарында чиреген жерлер жоқ. Түктері таза. Түстегі Honda CR-V унасы, дөңгелектері қышқы, дискалары титан. Пробег 168.000 км жүрген, 2008 жылғы, объем 2.4, коробка автомат, басы $10,800. Телефон номер 0755 93 48 98 0700 32 19 23. Қара түстегі Honda CR-V унасы, дөңгелектері қышқы, дискалар титан. 2008 жылғы, коробка автомат, объем 2.5, басы $10,000, $10,000 $10,800 екен. Телефон номер 0700 2 11 88 88. Сол руль. Коробка автомат. Көгіш түстегі Honda CR-V унасы, дөңгелектер қышқы, дискалар титан. 2008 жылғы, пробег 155.000 км жүрген, коробка автомат, объем 2.4, расход 812, басы $10,500. Телефон номер 0700 2 11 88 88. Ушул номерге чалып байланысаңыздар болады. Серебряный Honda CR-V унасы жаңы екен, дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Пробег 911.000 км жүрген, 2013 жылғы, объем 2.4, басы $14,500. Телефон номері 0708 33 55 20. Коробка автомат. Сол руль. Абалы жақшы. Серебряный Honda CR-V 2 унасы, жылы 2003 жылғы, объем 2, басы $7,800. Телефон номері 0702 14 14 75. Коробка автомат. Пробег 156.000 км жүрген. Оң руль. Көгіш түстегі Honda CR-V унасы, CR-V 2, дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Жылы 2004 жылғы, объем 2, пробег 201.000 км жүрген. Телефон номер 0770 20 78 00. Басы $6,900 екен. Телефон номерді Ошқа номері 0500 7 05 93 93 номері. Оң руль.
Брестистегі Honda CR-V 2 унасы. Дөңгелектері қышқы, дискалар титан. 2002 жылғы объем 2, басы $6,800. Телефон номері 0700 001 01 62. Коробка автомат. Оң руль. Үстегі Honda CR-V 2 унасы. Дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Жылы 2003 жылғы коробка автомат, объем 2, басы $7,100. Телефон номері 0995 00 39 93. Вложение жоқ екен. Басын қаншада отасыр окончательно? 6,900-ға береді екен. Оң руль екен. İçki salonları abdan таза екен. İçki salonları veriyor. Брестистегі Honda CR-V унасы. CR-V 2. Жылы 2003 жылғы пробег 190 000 км жүрген автомат, коробка. Объем 2, басы договорына. Телефон номері 0990 79 27 77. Ассаламалейкум, машина сіздікі емес ғой екен? İçki salonları veriyor. Оң руль. Брестистегі Honda CR-V 2 унасы. 2002 жылғы объем 2, басы $6,600. Телефон номері 0700 77 71 25. Расход 8 11. Коробка автомат. Уже машиналардың айнектеріне, терезелеріне мұз қатып жатады. Оң руль. Бүгін қатты суық болды. Honda CR-V 2 унасы, ақ түсті, дөңгелектері қышқы, дискалар титан. Жылы 2002 жылғы объем 2, басы $6,600. Телефон номері 0770 12 мұстан қалтыр 12 29 20 қажа 0770 12 24 20 или 70. Аяғында да бір ашша цифра жазылып тұр. Кейінгі номері 0770 12 24 80 екен. Бірінші номер тұрмас жазған екен. Тұрмас номерлі оқи беріп біз.